pinikar bi anglong TV9 news kilang aradono phansme kardom pipaju panig pinia berta thandang nelimen mirdam phangjupi tangte non ki bertang ton pen arj panikha Pini dena rong KSA head branch hin pen chipatir pipon si awareness program ajame ke paman pon Pini chingthong rong hang English Higher Secondary School pathuak lamalong dena rong Karbi Student Association mate dena rong KSA head branch hin pen chipatir pipon si awareness program cherok to kamai padupon Lason si pini ni phai trainer ke barni ata por phai sirkep apor chingthong rong hang English Higher Secondary School pathuak lamalong dena rong Karbi Student Association mate dena rong KSA head branch along Secretary Samson Singh Iti President Rokasen Hanse lapen kadokave dena rong KSA head branch hin pen patir pipon si awareness program cherok to kamai padopon Pini bangso jai mekalong ke padopon lagi addressing child abuse educational awareness combating child marriage rising anti-drugs awareness eradicating child labor various societal challenges tackling thieves and other criminal activities preventing the misuse of organizational names and power enhancing parental guidance for children lapen overcoming community development challenges lahai puthaksi pini ajai mekalong che thanchimum phon Parakhwa pen pancing rong pi report Karbianglong TV9 news BRCC Jiran Krophan PMAYG hem sarkar pen ki piarona tengpen ki kimpi pamia pot sarbe kro rong asor hem kilong dona tumpen kachuro pon Lason si pini ni phai trainer ke barni lakhan kora trokdwar bagrim AC constituency kaparlo dathora PS angkang sarbe kro rong arana tumpen Ladak local ASEAN mate education EM Richard Tokbian phan anpar Ladak local BRCC Jiran Kro tuma phan kachoro pajer pon Bangso kachoro pon nangkok alam theke Sarkar pen piduk ke laga tuma phan matha ponsi PMAYG hemso ron pondo Lasidak dathora PS kaparlo sarbe kro rong arada tumpen sitame PMAYG hem kilong dona tumpen BRCC Jiran Kro phan kachorota pajer pon Athia langli ha angsong nang chingki pidun nang chithan pidun de asomte nilitum longdun de dia ponlo Sita non ke alangli sitame kiduk dera tu maphan matha ponsi ha angsong nang chingki nang chithan pidun pen nang wan pilo lapen akam sitame alangli si mesen pen nang klem nang batang pipa melo kusi hem kilong dun atum pen nang chithan dun to tangte kilong dun atum pen kaning je ponalam thele arjusina News Tech Report Karbianglong TV9 News Dolo ningarong lo long dun lo ke bang ke ro na hem nang pi lo ni tum ta long dun lo pinine la son aposa ko la da ma hota bang sa ba su pas tu ka nam ke bang nang pi bom lo ni tum ta ti ve ke chu du nong lo chu ru lo Tela so non nang li hem ki ma bang ko ma ding ni la ke klem bang ke sap ko ma ni la contractor bang ke a contractor ke la ke jeren crew lo alang li sina klem pilo nang klem pi pa mi ma alang li na klem pilo ni tum nang klem pi pa me lo okay pa mi te ta na tum la Karbianglong non BJP sarkar dam phanang te hin pen pilo hu panji pu pe lo bang hem ri nang pi long ta lo ke chu ru lo ningarong lo Karbianglong ki du ke la ka pha nang lang tang de lo ke Henry ka ve phan ta bang nang lang lo nang pi lo ting i che be le ni tum ke long ta ning kang sam lo da ka hema ke a hema men pi ne ha da huri group da huri krofti ha ni tum ke sa sing te rang rong ari ya ya da ka ro men bang ka ho da rong men ke to panu nang ko lo sa be kro rong pu si bang ke than he lo he men panu Inut Adivasi Mohon Sutar po pangpu Inut Karbi Piaphan Meglang no kachuklem ji kabori Lakhan kora Chokdwar Boguri constituency kaparlo Tolamara Japi Juriano Adivasi Bhola Sutar Achor Uromini Sutar Asopo Mohon Sutar po pangpu Inut Karbi Piaphan Meglang no kachuklem ji kabori Athema Karbi Piapang Dokan Han kachunam dampen Hem kachudamahut Bakana Long Mohon Sutar po pangpu Anumpen Pamdun Cheklo
Sita arlo so bang charteng khito sita me Mohan Sutar abang tutu karbipia phan anukan tengkang rob sikat sita me arlo so bang ko pai ke me pena jok apranan ke dam jok to lapen aphit ronga sora phan birta pidam si rong rat pen ahem antam si dep tam cheklo lapen ronga sara hemalong inside kono bang so hu rat pen lam theke than pon Mohan Sutar abang ke tukana hem alom anta Dinang ankang pusi kami dolong lapen idam tangta dolang maraba kan si kami mikai lo pusi rada tumpen si kami rada meeting along an tangtang nona bangke arlo so phansi meglang no pachuklem ji kabor I lasi phere me meyang ang lasi nona bangke Mohan Sutar phanke dolang mara arlokten tung khito laki hilang selet ta kami athi mokomat nia bang phia phan si kami bidet na pusi lungphit lo pusi rat pen pangdak ko Tulamara pen Avinas Tong report ANGLONG TV9 News ভুল কৰিছে কোনবা ছোৱালী বোলে মাৰি দিলে কি কৰি দিলে আমিও তো আৰু নাজানো আমিও আনে আৰু মই একো নাজানো আৰু কালি এহেঁতি আহি পেলাই ল'ৰাটোক লৈ গ'ল তাতে ডিবিন ঘৰতে মিটিং কৰিলে ৰাইজে কৈছে যে ল'ৰাটোক ইয়াৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিবলৈ কৈছে আমি ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিম আজি আৰু আমাৰ ল'ৰাটো আৰু ভুল কৰিলে বুলি ৰাইজে পাইছে সবে কৈছে যে বোলে ল'ৰাটোক ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিব নালাগে ইয়াত থাকিবলৈ বুলি কৈছিলে আমি তেনে আজি পাৰ কৰি দিম আৰু ৰাইজে পাইছে আৰু আমি ল'ৰাটো ভুল কৰিলে যেনিবা আৰু আমাৰো ৰেষ্ট লৈছো আৰু ভুল ভন্টিটো এইবাৰ কাৰণে আৰু ক্ষমা কৰক বুলি ৰাইজে সবে কৈছে ভুলে কৰিলে আমাৰ ল'ৰাটো আৰু ক্ষমা কৰক বোলো ৰাইজে পাইছে আৰু মানি ল'ব লাগে আৰু মানিয়ে থাকিব লাগে আৰু গাঁও ঘৰৰ মানুহ নিচিনাই আছো আৰু কি কৰিম আৰু ল'ৰা ছোৱালীটো এৰি পেলাই গুচি যাওঁ নে ল'ৰা ছোৱালী বছৰ হৈছেহে এইটোতো কৰিম বোলে আমিওতো ভাবা নাছিলে যে এইটো ইমান কোমল ল'ৰা আমিতো থাকিম বাৰু ল'ৰাটোক খালি ট্ৰেন্সফাৰ কৰিবলৈ ক'লে কালি ৰাজে ল'ৰাটো যদি ইয়াত থাকে তেনেহলে আৰু ইয়াৰ পৰা সাইড কৰি দিবলৈ কৈছে আমাকো তেনে কালি লাষ্টত আৰু বিচাৰটো কৰে ৰাইজে বোলে ল'ৰাটো যদি পাৰ কৰিব তেনেহলে পাইবিলাক ইয়াত থাকিবলৈ পাব আৰু ল'ৰাটো যদি পাৰ নকৰে যদি সবে উঠি পেলাই যাব লাগিব এনেকা বোলে ৰাইজে কৈছিলে এইটোৱে আমি ক্ষমা মাগিছো যে একবাৰ কৰিলে ভুল ভন্তি আৰু ৰাইজৰ কথা মানিছো আৰু এনেকাই কৰিম আজি পঠিয়াই দিম বেলেগ গাঁৱলৈ ইয়াত নালাগে থাকিবলৈ বুলি এনেকা ৰাইজে কৈছে কালি ল'ৰাৰ নাম কি আছে ল'ৰাৰ নামটো মোহন সাঁওতাল আপোনাৰ নাম ৰমণী সাঁওতাল দেউতাৰ নামটো ভোলা সাঁওতাল Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi